twongeye kubaha ikaze inshuti z'akadasohoka. Uyu ni umwanya tubageza amakuru akomeye, amakuru agaruka kuri politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, aho twibanda ku bikorwa bya gisirikare byatangijwe na nyakubahwa Perezida Vladimir Putin tariki 24 z'ukwa kabiri ku butaka bwa Ukraine. Igisirikare cy'Uburusiya cyongeye kwemeza isi yose ubwo cyatangazaga robo y'intambara yitegura kwinjira ku kibuga cy'imirwano. Robo ifite ikoranabuhanga yakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya. Igisirikare cy'Uburusiya cyatangaje ko iyi robo igomba guhita yinjira ku kibuga cy'imirwano. Ikigo cy'ikoranabuhanga RY'AMERIKA cyakoze iyi mashini y'intambara cyamaze gutangaza ko kigiye gukora izindi nyinshi cyane, ndetse imikorere n'ubushobozi bwayo bukongerwa. Minisitiri w'ingabo mu gihugu cy'Uburusiya aratangaza ko igisirikare cy'Uburusiya cyamaze kugera ku ntwari ikomeye, intwari ifite ubushobozi bwo gusimbura umubare munini w'abakomando ku kibuga cy'imirwano. Avuga ko iyi robo izafasha igisirikare cy'Uburusiya kugabanya abakomando bakomeje kugwa ku kibuga cy'imirwano mu ntambara bahanganyemo n'ibihugu by'uburengerazuba. Igisirikare cy'Uburusiya kimaze kugaragaza ikoranabuhanga ryo hejuru kuva ubwo igisirikare cy'Uburusiya cyatangizaga ibikorwa byihariye ku butaka bwa Ukraine tariki 24 z'ukwa kabiri. Intwaro nshya zifite ikoranabuhanga ryo hejuru, indege kabuhariwe zirwanira mu gisirikare cy'Uburusiya zidasanzwe, ndetse na misile karahabutaka zabaye inshoberamahanga ku bihugu by'uburengerazuba. Iyi robo yakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya ifite ubushobozi bwo kwikorera ibisasu bya muzinga ndetse igacomekwaho n'imbunda za mashini gane. Ishobora kurwana ku mirongo y'imbere ku kibuga cy'imirwano kandi ifite ubushobozi bwo kwikoresha, ikaba ishobora kumenya ahari umwanzi ndetse ikarasa ibisasu bya rokete birimbura ibifaru. Iyi robo kandi yahawe ubushobozi bwo kuba yarasa indege z'intambara. Iyi ntwaro y'intambara ikaba ari kimwe mu bikoresho by'igisirikare byagezweho n'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin. Bikaba byaragaragaje ubushobozi bw'igisirikare cy'Uburusiya ku ruhando mpuzamahanga. Ubwo Leta Zunze Ubumwe zatangaga intwaro zikomeye zirasa mu ntera ndende mu gihugu cya Ukraine, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yasabye Perezida Volodymyr Zelensky kudakoresha izi ntwaro arasa ku butaka bw'igihugu cy'Uburusiya. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yamaze kwemeza ko igihugu cya Ukraine cyemerewe gukoresha intwaro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo na Hamas High Mobile Anti-Rocket System gukoreshwa zirasa ku butaka Uburusiya buri kugenzura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zamaze kwerura ko abakomando ba Ukraine bagomba kurasa ku bice byose biri kugenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Perezida Vladimir Putin yamaze kwiyama Leta Zunze Ubumwe za Amerika azibwira ko izi ntwaro zikomeje kurunda ku butaka bwa Ukraine harimo n'ize zirasa mu ntera ndende ko nizongera kurasa ku butaka igisirikare cy'Uburusiya kiri kugenzura mu bice bya Donbass, Kherson ndetse na Zaporizhia, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizirengera ingaruka zikomeye. Umuburo wa nyakubahwa Perezida Vladimir Putin uje nyuma y'uko Pentagon itangaje ko uyu munsi tariki 28 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba gutangaza inkunga y'ibikoresho bya gisirikare ingana na biliyoni y'amadolari igomba kwinjira ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine. Ubuyobozi bwa Joe Biden bwamaze gutangaza ko intwaro zifite agaciro ka biliyoni y'amadolari igomba kwemezwa uyu munsi tariki 28. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutangaza ko ziteguye kohereza izindi Hamas, ibisasu birasa drone ndetse na radari, ndetse bagatanga imyitozo ya gisirikare ku bakomando bitegura gukoresha ibi bikoresho bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigiye kwinjira ku kibuga cy'imirwano. Igihugu cy'Uburusiya giherutse kuburira ibihugu by'uburengerazuba bigize umuryango wa Nato ku mugambi wo gukomeza kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov yabwiye ibihugu by'uburengerazuba ko bigomba kwitonda mu gihe byohereza ibi bitwaro ku butaka bwa Ukraine. Yavuze ko Uburusiya bwiteguye kuba bwagira icyo bukora mu gihe ibi bitwaro by'uburengerazuba byaba bikomeje guhungabanya umutekano w'igihugu cy'Uburusiya. Umunyamabanga wa nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yavuze ko ibikorwa by'uburengerazuba byo gukomeza kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine ntacyo bishobora kuzafasha, ahubwo ko Ukraine igomba kuyoboka inzira y'ibiganiro. Ambasaderi w'Uburusiya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaburiye Washington abasaba kurekera gukomeza kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine mu gihe izi ntwaro zikomeje gutangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Ukraine zaba zikomeje kurasa ku bice biri kugenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya nko muri Donetsk, Luhansk, Zaporizhia ndetse na Kherson. Ari umurongo utukura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwicira. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yamusubije amubwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidategeka Ukraine aho igomba kurasa ikoresheje intwaro z'uburengerazuba. Akomeza avuga ko n'ibice biri kugenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya ari ibice bya Ukraine kandi Ukraine ifite uburenganzira bwo kurasa kuri ibi bice kabone n'ubwo yabikoresha intwaro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cy'Uburusiya cyatangije imyitozo ya gisirikare ku basore n'inkumi baturutse imihanda itandukanye bitegura kwinjira ku kibuga cy'imirwano. Ni nyuma y'uko nyakubahwa Perezida Vladimir Putin asabye urubyiruko kwinjira mu gisirikare, bakaba baritabiriye ku bwinshi. Imyitozo ku rwego rwo hejuru ikaba yatangiye kuri uyu mugoroba. Minisitiri w'ingabo mu gihugu cy'Uburusiya Lieutenant General Sergei Shoigu
akaba yamaze kugera mu gace kari kuberamo imyitozo y'uru rubyiruko rwiteguye kujya ku kibuga cy'imirwano. Tariki 22 z'ukwa 9 nibwo nyakwa Perezida Vladimir Putin yatanze itangazo rikomeye ku rubyiruko rwose rwifuza kwinjira mu gisirikare cy'Uburusiya mu rwego rwo gushaka abakomando bagomba kwinjira ku kibuga cy'imirwano, gutanga umusada ku basirikare bamaze hafi amezi 7 mu bikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Ukraine bahanganye n'inkozi z'ibibi z'uburengerazuba. Minisitiri w'ingabo GIHE.IGITEKEREZO yatangaje ko urubyiruko rugera mu bihumbi 300 ari rwo rwitabiye imyitozo karahabutaka. Iyi myitozo ya gisirikare gutangwa n'abasirikare bo ku rwego rwo hejuru mu gihugu cy'Uburusiya, abasirikare kabuhariwe bamenyereye imirwano mu bice bitandukanye, mu misozi, mu miji, ndetse no kurwanisha ibimodoka by'intambara birasa ibisasu bya roketi. Ku rundi ruhande, igisirikare cy'Uburusiya kiratangaza ko cyamaze gusenya ikigo cya gisirikare cyakoreshwaga n'abasirikare ba Ukraine bafatanyije n'abacancuro ba Nato mu rwego rwo kuyobora indege z'intambara kabuhariwe, drone zakozwe n'igisirikare cya Turukiya zizwi nka Bayraktar. Izi drone ni zimwe mu ndege z'intambara kabuhariwe zamenyekanye ubwo igisirikare cy'Uburusiya cyatangizaga ibikorwa byihariye bya gisirikare ku butaka bwa Ukraine, zikaba zarafashije bikomeye igisirikare cya Ukraine imbere y'igisirikare cya nyakwa Perezida Vladimir Putin. Liyetona General GIHE.IGITEKEREZO akaba yamaze gutangaza ko ikigo cya gisirikare cyagenzuraga ibitero by'izi ndege cyamaze gusandazwa n'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere gikoresheje indege kabuhariwe za MiG-35. Ku rundi ruhande, muri Kherson igisirikare cy'Uburusiya cyarashe indege z'intambara za MiG-29S zirwanira mu gisirikare cya Ukraine. Ni mu gihe muri Kharkiv ndetse na Kherson ubwirinzi bw'ikirere bwa misile bwasandaje drone zigera muri 7 zikorera misile kabuhariwe. Ni mu gihe muri Donetsk ubwirinzi bw'ikirere bwa misile bwasandaje misile 17 zarashwe n'ibimodoka bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bya Hamas High Mobile Anti-Rocket System. Imirwano ikomeye hagati y'igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'igisirikare cya Ukraine mu mujyi wa Zaporizhia. Abasirikare ba Ukraine bagera ku 1000 babarizwa muri bato ya 9 mu gisirikare cya Ukraine baguye mu gitero gikomeye cyakozwe n'abakomando ba nyakwa Perezida Vladimir Putin. Ni mu gihe muri iki gitero abagera muri 50 b'abacancuro ba Nato nabo bahasize ubuzima. Iki gitero cyakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya cyagaragayemo indege kabuhariwe z'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere za MiG-35 ndetse n'akajugujugu kabuhariwe za Ka-52 zaciye intege bikomeye igisirikare cya Ukraine cyafashwaga n'abacancuro ba Nato. Ni mu gihe ku rundi ruhande igisirikare cy'Uburusiya cyakoze igitero gikomeye cyahitanye abasirikare bagera mu 150 bashinzwe kugenzura imikorere y'indege z'intambara mu gisirikare cya Ukraine. Umukuru w'ingabo mu gihugu cya Ukraine General Zaluzny yasebeje bikomeye Perezida Volodymyr Zelensky ubwo yagarukaga ku magambo Perezida Volodymyr Zelensky aherutse gutangariza ibitangazamakuru by'uburengerazuba avuga ko igisirikare cya Ukraine gikeneye imiti. Zaluzny yabwiye Perezida Volodymyr Zelensky kagomba kubanza kumva neza icyo abasirikare ba Ukraine bakeneye. Yavuze ko abasirikare ba Ukraine badakeneye imiti ahubwo bakeneye ibikoresho bya gisirikare.